Iti may kasangapulong aldaw ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Mango kastistigo ti prosekusyon ni Violeta Constantino, Department Manager ti Land Bank Show Boulevard Branch, para iti panakatingiting ti alegasyon iti impeachment uno Article 1 ti Article of Impeachment may papaan iti misuse of confidential funds ti Vice Presidente. Ni Constantino ti nang iproseso iti upat at tseke kani Gina Acosta, Special Disbursing Officer ti Opisina ti Vice Presidente. Agatad dagiti tseke iti 125 million pesos. Na in cash daytoy iti December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023, ken July 14, 2023. Maatap nga iti backroom ti bangko ana erwar ti nasao a kwarta. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment. Sino po ang tumatawag sa inyo from the cash department ng OVP? Kung maalala lang po ninyo. Yung sa cash division po yan ng OVP, si Miss Queenie Masangkay po. Bali siya po yung liaison ng OVP from the cash division at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other banking needs po nila. Nire-release na po ni Teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po. Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Miss Gina Acosta? Bali 125 packs po. Bali nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Para pong gym bag. May naigiti impeachment trial padaanan inton August 3 aldaw ti Lunes ti panakaituloy ti impeachment trial kontra iti Vice Presidente. Mangrugi alas 10 ti agsapa agingga alas 3 ti malam, Lunes aginggat Miyerkules.